uretse urukundo rekwa n'abafana kwigwizaho ifaranga bitagira igaruriro, gusetsa blague ziyo zidashira, kandi uretse kuba twese njye nawe tubizi neza ko ari umujejeta afaranga hano mu Rwanda, ndetse uruganda rw'imyidagaduro mugomba byinshi kandi rumwizengurukaho. Niki kindi wamenya kuri Bruce Melody? Itahe wacu Bruce wakunzwe kandi akamenyekana nka Bruce Melody waje guhabwa akazina k'agatazirano ka Munyakazi kubera ibikorwa bye bidasanzwe kandi bidashira. Yavukiye mu karere ka Kicukiro, akaba umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Papa we akitwa Gervais Ntibihangana, mama we akitwa Varene Muteteri. Yavutse tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu w'igihumbi 1992. Ikindi wamenya kuri Bruce Melody, yize amashuri ye abanza kuri Camp Kanombe Primary, akomeza secondary ye kandi ahitwa Rwamagana Islamic Secondary. Reka turebere hamwe uko karere y'umuhanzi yagenze. Melody yatangiye umuziki kera ubwo yajyaga aririmba muri korali bisanzwe, gusa bwa mbere ko indirimbo igasohoka Abanyarwanda bakiyumva kandi bakanayikunda. Aho ni mu mwaka wa 2013 ubwo yasohoraga indirimbo yise Tubivemo, yari kuri album yise Ndumiwe, hakaba hari mu kwezi kwa 8 k'uwo mwaka. Nyuma yakoze album ye ya kabiri yise Ntundize, maze ikundwa n'abantu batari bake, hakaba ari mu mwaka wa 2014. Icyo gihe Bruce Melody yabarizwaga muri Super Level Music Label. Yari imeze neza kandi urimo abastari benshi cyane ko byamufashe kuba yazamuka nabyo. Gusa 2021 Melody yavuze ko agiye kwinjira muri Cloud9 Entertainment kugira ngo akomereze urugendo rwe rw'umuziki ndetse managing impano ye. Gusa ibyo ntago byaje kuramba kuko 2022 yaje gusesa amasezerano yari afitanye n'uwitwa Lee. Ubundi yinjira muri 155am Entertainment yibaza kumenya amafaranga Gaël Kalomba wakunzwe kandi akanamenyekana nka Coach Gaël. Uretse kuba Bruce Melody ari igikuta cyasigasira amateka y'umuziki cyane mu Rwanda, afitanye collabo n'abanzi batandukanye mu bihugu by'abaturanyi. Abo twavugamo Kenya, Uganda, Tanzania ndetse n'andi agiye atandukanye. Abo bahanzi kandi twavugamo nka Urban Boys, JC, Queen Cha, Shiba Kalungi, Palaso, B2C, Fikfameka ndetse na Calligraph Jones, iyo tutibagiwe na Harmonize. Melody yatangaje umuhanzi w'icyitegererezo ko kuri we amufata nka Craig David. Ikindi wamenya kuri Bruce Melody umwihariko we nuko ari umunyarwanda rukumbi wabashije guperforminga muri Quack Studio. Hamwe n'igitangaza music yabashije kuzamura abahanzi bakomeye no mu Rwanda, aho twavugamo Keniso ndetse na Juno Kizigenza. Saba kandi gusa ko ari n'abaproducer bagiye bamenyekana kubera Bruce Melody, aho twavugamo Element L, Keys, Prince ndetse n'abandi bagiye batandukanye. 2023 rero yaje kuba yakora collab y'ibihe byose we na Harmonize bahitaga Zanzibar, indirimbo ya trends cyane kandi ikanazamura izina. Bibiri na 21 Bruce Melody yafatwa nk'umuhanzi nyarwanda utunze agatubutse, aho nubwo n'abandi banyamafaranga baje kuba bashinga televiziyo izwi nka Isibo TV. Mbere hagati ya 2020 kandi yaje gusinya deal ya miliyoni 50 z'amanyarwanda na company ikomeye cyane yitwa Rock. Yakoranye na company nyinshi zitandukanye zamwinjije amafaranga, twavugamo nka MTN, Airtel ndetse na Primus akibereye Brand Ambassador. Yaje guhinduka umunyamabiliyoni y'amanyarwanda ubwo yasinyaga deal ikomeye cyane na BK Arena ku mafaranga asaga miliyoni 50 z'amanyarwanda. Akurikirana kandi na deal benshi bise igihuha ingana na miliyari imwe y'amanyarwanda cyangwa se miliyoni imwe y'amadolari. Yaje kuba yasinyana na company yitwa Food Bundles. Byamugeze umwe mu bahanzi bo muri Afrika 20 bashe kuba batunga miliyoni imwe y'idolari. Iki twavuga kuri Bruce Melody International Hitmaker, yaje kuba yakorana remix yakoze indirimbo Funga Macho yakoranye n'umuhanzi Shaggy baje kuba bakita When She's Around. Indirimbo amesheje akazi yamuhesheje ibintu byinshi bitandukanye, yamuzamuriye izina. Tutatinya kuvuga ko yafashe izina rya Munyakazi Bruce Melody ikarishyira ku yindi level. Munyemere dufata umwanya twinjirane muri YouTube channel ya Bruce Melody kugira tubashe kumenya ese YouTube channel yinjiza gute ku munsi, ku 10 ndetse no ku kwezi, ko YouTube channel ihagaze neza. So turazadukana kugira tubashe kubyinjiramo fresh. Yes, rero turaza twinjiye muri YouTube channel ya Bruce Melody kugira tubashe kumenya se YouTube channel ya Bruce Melody yinjiza gute, igenda ite. Ngira ngo twese turabizi neza ko abahanzi bafite imbuga nyinshi bakoresha bacuruza umuziki wabo, aho twavugamo nka za Boomplay cyangwa se ama Audio Mark ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Hano rero turaza kwibanda kuri YouTube channel. Se izi YouTube channel z'abahanzi nyarwanda hano tugenda tugasanga imiziki yabo tukunda kandi tukanumva turi benshi zinjiza zite ziba zihagaze zite. Ngira ngo twese turabizi neza no mu Rwanda umuhanzi uyoboye abandi no umuhanzi Israel Mbonye uri indirimbo za gospel kuri YouTube, kuko ubu tuvuga n'ufite abasubscribers benshi ndetse we na mugenzi we Meddy mu bahanzi. So hano turaza gusanga channel ya Bruce Melody ya high location yo mu Rwanda. Ngira ngo turese amareo neza cyane. Ni channel imaze kuba yakaploadinga video 146.
ikaba yarafunguwe tariki 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015. Yayihaye channel type ya music. Hanyuma location yayo ni mu Rwanda. Byo nakomeze kuyitonda neza kuba channel ya Bruce Melody ibaruye mu gihugu cy'u Rwanda, byo ni ibintu by'ingenzi cyane tugomba kwibanda nk'abanyarwanda. Hanyuma video views se igitanye cya views we zose hamwe ni views 194,581 ndetse na 558. Ubu tuvuga na Bruce Melody afite subscribers 655. Sorry, yes, akaba afite total grade ya B. Akaba yarinjije abasubscribers cyangwa se abasubscribers 10,000 mu minsi 30 ishize. Akaba amaze kuba yagira views 1,983,000 mu minsi 28 ishize. Wumva ko Bruce Melody umuntu akoze cyane kuyutana byumva. Hanyuma twicyo dukora turaza kuba twamanuka no turebe ku Insta na YouTube channel imeze ite, yinjiza ite noneho sajya tureba cyane. Hano rero turaza gusanga Bruce Melody channel yiwe ari channel yinjiza ku gihe cy'ukwezi yinjiza amadolari 486, ubwo ni nk'540 gutyo. Yabaye make. Hanyuma yabakoze neza Bruce Melody yinjiza amadolari angana na miliyoni 7,900 mu manyarwanda, ubona amadolari 2,800. Hanyuma mu gihe cy'umwaka Bruce Melody yakora atakora yakoraga cyase byagenda neza, ashobora kuba yakinjiza amadolari 5,800, ubwo ni nka miliyoni 3,800 dushyize mu manyarwanda. Hanyuma yabaye menshi usanga Bruce Melody yinjiza amadolari 93,800, ubona ngamaze gushyira mu manyarwanda mwumve ni hafi miliyoni 100. Hanyuma turebye neza agasamari ka Bruce Melody cyase ubwo channel ikora mu gihe cy'ukwezi, turaza gusanga Bruce Melody ku munsi ashobora kuba yakinjiza abasubscribers 334, bashobora kuzamuka kujya kuri 64. Hanyuma ku madolari y'umunsi yaba yanikiwe na amadolari 16, yaba yabaye make yabaye make. Hanyuma yabaye menshi akinjiza amadolari 559. Umva ko ari umuntu ukora cyane kandi channel we imeze neza. Hanyuma mu gihe cy'ukwezi Bruce Melody mu gihe cy'ikindi Bruce Melody yinjiza amadolari 13, yabaye makeya. Yaba yabaye menshi akinjiza amadolari 1,800, we ni nka 2,200. Hanyuma mu gihe cy'ukwezi n'ibyo bidahinduka ari amadolari 438 ashobora kuba yazamuka akagera ku madolari 2,800, ubwo hafi miliyoni 8,400. Wumva ko rero YouTube channel ya Bruce Melody yinjiza agatubutse kandi ikora cyane. Yes, ndagushimiye twanya muri video. It is your boy Don. Kada subscribe n'uturayikanda. Till next time. Peace.